Antu baria bombi mwanya na baria baturaga na mawathe ni boritwe kuthungira kiri cukuru ciote ana obundi kenda komba kwiritana ngugi iria ciombikia kubonera mugate jwao jo ntuku. Akiaria uria urungamirite OBC ya CDF gicigone kia Mara Akathure Philippines na ugite mubunge wa gicigo kiu na chiritanirite bonene kweza na mbecha kiri cukuru iji kenda ambe mbithi mono antu ba mawathe bomba kugunika. Arite kagita kagwikia cukuru muthako mwe uria utaukiri ni mathuganio aria athungirite cukuru ya Nduguru rungu rwa utethio bwa Kareke Mbiuki. Riri kiatho gia kumagarukia mwana Maiko Mutugi kuma nture ya Kariakomo kuthi cukuru yo bundi mbari cia Ndunguri. Mibango ire kinyithaniritwe i mubunge Kareke Mbiuki. Ndebore omunde turi anonto ba Mutugi ya Kariakomo ganga ward twejete kwejera Mutugi kana karia kanini muno ke Kareke Mbiuki Foundation twamwejera muthenya omunde tumuira cukuru Mutugi akathoma through Kareke Mbiuki Foundation no tegento agetwa nombi na jiari beto disability is not inability ko tugekira na beto condition nonto mwana ate komba kurutha gento fulani ngai na mwete keo kingi na ninkomea Mutugi agatuika muntu wote thia ntu beto Kariakomo. Akiaria kagita ku Philippine Kathure ora no mukariri gitikiri kiama gia CDF kiri gicigo mbunge kia Mara ariuga ibwega kariko gwatira na barabata ukire kimiumbire kenda kuthungira wana bo cukuru cio bundi kenda bakaomba kuthoma. Ofisi ya mheshimiwa ne supportaga antu baria bena mawathe na through the bursaries mheshimiwa naomba akwa antu bau bena mawathe bursaries na thaino ana bau bethaira bena bathiete polytechnics na mheshimiwa akaomba kuba support uto gwatanireni ajiari beto bamara tugwate ana bau beto mbaru baria bena ana tabau mujie bau bena mawathe baba ira cukuru na mheshimiwa nawe akaomba ba support. Theo Mutugi na mutugu wake baronania gikeno kinene kumania na utethio bubu bakiugaga mibango nirariogo ya kuthi cukuru indi kabotira umbikanaga itakolora plumbing ya gusinikanagia ruse ningwigua nkenete muno nundu bwa buria twaila Mutugi ailwa cukuru na nä tå rabangä o kå mwira cukuru o ä araugaga ä tå na kanyamu ga kå mwira kega rä u twauga nä thengio må no tå ba mwecimu gå tonyera au na atå teithia gikeno gwagi kigitiraithika na aturi banture ne Kariakomo bakiugaga na bono bende kuririkana gwa mono mono bari ta ekuru mwana wala ina challenges nyingi muno ni buje na thina wa kimwire nagwa ni akujukia njukumu na ataraithiria ugathiete gwaitonga kana mbiara raithiria antu aria agirite kuthiwa na ato supportira mwana miake wiri akathoma naenda kuthi mbere akamusupport kogu ni ogwa kuririkana na macina nini na turirikane na tikwarimbere ko mutirira na titukauga atiri ogwa augire turirikane kawega kamwe takabure tukaririkana kawega ka Mutugi hito murungu muririkane. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Moa.